The Insight once again nk'ibisanzwe reka tuganire kuri aya makuru. Amakuru abiri bavuga hirya no hino ku isi yaba ari mu mikino, imyidagaduro, show business na politike, amakuru y'ibyamamare bitandukanye yose tuyagaruka no kuri The Insight. Ayo makuru yose iri wavugwa tugenda tuyanti tukaza tukagwa insight tukakubwira iby'ingenzi cyane udakwiye gucikwa nk'umuntu ukeneye amakuru. Ikintu cya mbere n'amakuru urabizi. Ejo bundi ku itariki 25 hari ku wa kabiri ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Umuyobozi wa CIA bamwita John Ratcliffe yagiriye uruzinduko mu Burusiya i Moscow. Ni uruzinduko rwavugishije abantu benshi cyane ko ari uruzinduko rutari ruherutse, ni uruzinduko rwaherukaga mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ni inkuru yanditswe n'iminyamakuru mpuzamahanga ndetse bigarukaho n'abasesenguzi batandukanye cyane n'abinaha mu karere. Hano mu Rwanda naho harimo ababigarutseho, aho benshi bagiye bavuga bati nta kindi cyaba kijyanye umukuru w'ubutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya, ibyo ari byo byose ashobora kuba agiye kugambanira Iran tu. Ibyavuzwe n'abasesenguzi batandukanye bavuga bati nta kindi cyaba kimujyanye, ibyo ari byo byose ashobora kuba agiye kugira ngo baganire na Leta y'u Burusiya, bumvikane buryo kibagira ibyo bagabana bakagira ibyo baborohereza, ariko bakabafasha guhana Iran. Bizi ni intambara imaze iminsi ihuza Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari intambara bisa nabi bitagenze uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabipanze. Kuri ubu ngubu ikigezweho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zafashe umwanzuro wo gufatira Iran ibihano by'ubukungu ibyitwa secondary sanction. Abasesenguzi batandukanye bagiye bagaruka bavuga bati nta kindi kiba kijyanye umukuru w'ubutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya usibye kugira ngo aganire na Leta y'u Burusiya bumvikane uburyo kibapfukamishe Iran, barebe yuko Leta y'u Burusiya yava inyuma ya Iran. Ibyagarutswe n'abasesenguzi batandukanye, abandi bagiye bavuga bati nta kindi cyaba kijyanye umukuru w'ubutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya usibye kugira ngo arebe ko yaganira n'u Burusiya ikibazo cy'intambara ya Ukraine bagishiraho akadomo. Hano numvisha avuga ati nta kindi cyaba kijyanye umuyobozi w'ubutasi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya usibye kugira ngo baganire na Leta y'u Burusiya bumvikane buryo kibake muri kibazo gihuje Turkiya na Leta ya Israel. Wibutse ko ari uruzinduko rwabaye mu gihe Leta ya Israel na Leta ya Turkiya bimeranye nabi, akaba ari intambara ikomeje gututumba isa n'isa bavuga yuko yakaduka, ndetse akaba ari intambara n'ubundi bisa naho byamaze kwemezwa yuko iramutse ibaye yabera muri Syria. Umunsi waje ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, umuvugizi wa Leta y'u Burusiya bwana Dmitry Peskov yabigarutseho ashira ibintu ho akadomo abihumucya, aravuga ati reka mbabwire ikintu umuyobozi wa CIA yari yaje gukora hano mu Burusiya, reka tubiganireho. Ikinyamakuru cyitwa RT ku munsi w'ejo nicyo cyanditse iyi nkuru, akaba ari inkuru nacyo cyanditse kikesha ikindi kinyamakuru cyitwa TASS News, ndetse iki kinyamakuru cyitwa TASS akaba aricyo cyaganiriye na Dmitry Peskov ababwira yuko nta kindi cyari kijyanye umuyobozi wa CIA mu Burusiya, aho uyu muyobozi yaganiriye n'ikinyamakuru TASS News ababwira yuko icyari kijyanye umuyobozi wa CIA mu Burusiya ari ukugira ngo baganire ku mpamvu z'umutekano. Ibyo yise ngo ni contact between security services. Peskov ntabwo yigeze atangaza niba bigeze baganira ku kibazo cya Ukraine cyangwa se niba bigeze baganira ku kibazo cya Iran, ndetse nta nicyo yigeze atangaza niba barigeze baganira ku kibazo cya Turkiya na Israel. Gusa n'undi abasesenguzi bagumye kugenda bigaruka bavuga bati ibintu by'umutekano biba ari ibanga, ntabwo yari kubitangaza n'undi kuri kamera ngo avuge ngo twaganire na Iran, ngo twaganire kuri Iran twumvikana ko tuzakora ibi ngibi, ngo twaganiriye ku Burusiya twumvikana ko tuzakora ibi ngibi muri Ukraine, ntago ibyo ngibyo ngo n'ubundi yabitangaza. Dmitry Peskov rero akaba yatangaje yuko icyari kijyanye umukuru wa CIA mu Burusiya ari ukugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Wibuke yuko n'ubundi ari ibihugu bisanzwe bihana imbibi cyane cyane ku ntara ya Alaska.
nibyo byatangajwe rero umuvugizi wa leta y'Uburusiya bwana Dmitry Peskov avuga asubiza ibyo ikinyamakuru cyitwa TASS cyari kimubajije kivuga kiti ese umuyobozi mukuru wa CIA yari yaje gukurikirana mu Burusiya. Nibyo ngibyo umuyobozi yasubije, arababwira ati nta kindi cyari kimuzanye, ntabwo twigeze tuganira ku bya Ukraine ntabwo biri mu byari bimuzanye, we yaraje ngo twiganirire ku bibazo by'umutekano hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya.